To hagane ka video ngin nyepet patch panggane ka topik. Ba kumlo ki kunlung ki yo jingbam hagapor badang pun yaki lane hagapor bagi dangdan hapok kepala kun. Ki kunlung hi ki yo ya ka jingbam na ki jingbam kabak kakmi kabam. Hakano karukam bat kumno tongin nyepet jikane kadur kum kanuksa. Haba kakmi kabam kano ka jingbam. Kajingbam kapoy hakpo. Hadin nang ta kine kijingbam kinle sya unir barit. Halne kinir kilat telit bahaya kajingbam. Bat onda ladap telit kine kijingbam ki kelano syaka glukos, ka fat, bat ka protein. Onda ladap telit ngibha kine ki nutrien la kejit jiki da kine ki thiet snam ki badan ha unir lene ke kepo. Lengba kine ki thiet snam pat kine ki jingbam lene ki nutrien ki poi syaduu placenta. Tongin syim une kum placenta bat kine ki thiet snam badan ha placenta. Te kum ta kine ki nutrien na une u thiet snam poi ha placenta bat kene placenta pat ke poi syaduu kunlung. Kene ke placenta kalong rukum ka filter. Namar kam sya i kino ki balak bang ta i kunlung lene yiki kenyang jengpang bandrung syapok. Henre ke kejit pat yaki badan kam. Kum yaka oksigen, ke glukos, ki protein, vitamin, mineral bat kiwe de. Kine ba ro kilek ki poi syau kunlung lengba u sopat. Une u sopat pat udan lai teli ki thiet snam. Teli ki deki arteri. Bat uwei udei uwei. Kei kajing yiper hapadeng kini arteri. Une u arteri uwanra iki jaklian no ukundlung syau placenta. Une uwein pat uwanra yaki nutrien lene oksigen na placenta syau kunlung. Ke kafein bat ke kiet. Kini arjat kilong ki baklan bha ban cross yaka placenta. Nagata kadau hagapor pun khun kalong kabama bandi ikini ki arjat. Tekum ta pide ban kiar nakine.